ya sepi pepetetan kang samya murad samya murad iya paling bing lanjur manis segera datang kawinarni segera datang nira wow kok siapa bangus melampahipun Patih Lodra sekipu hingkang sabak disapu ku angin barat kaliwawan pengawasannya pun yang betara bayu utusan saking Gringwasi Rehing naga personami maksad garwaan Kadewi Supraba wayana pamaksana kena cilaka Patih Lodra sake puragrak di Giling Wesi Prabu naga persona kelintang benuh saklangkung amarah ngaguda-guda lajeng jengkar ka surga ruka bakal ngajorak kalayan ngadobrak lawang sela petangkep kantun lampah desa tengahing marga sopana marga ikut jalan sopana satengah king alas bandinga jalan wonten ing kahyangan marjukuna di wewengkon surga manduka tempat gempungan para batara yang ngotipati lajeng haturanan Resi Kaneka Putra Resi Nurada sinareng pimpinan dewa Hyang Tata makaten kedadateng isan Kakang Resi Nurada auladala sumangalingi Indra anak Kenson Indra wallah putra dalam betara Indra hatur pangapunten pangresa sakalian bayu menta datang wewonenge dateng senika